Muthenya no tuko Muthenya no tuko Muthenya no tuko Ritangoge Kinyanda kanare Ritangoge Tuana tuande sukuru Ritangoge Atongeri agondo gonde Ritangoge Ibwega mutegeri kwitha wina tue agenda ene ya Wero TV mubango ritu thunkume oni mbetagwa Eston Gitonga tukwe narua turionana na Alex yangu gewe ni kuongera rwimbo ngarene na ou ni wa thunkuma gatuigwe rugono rwawe tukona chiarua anto ibekaira rwimbo na mascreen magarene jao kamati kenda gukucheria abiria ende tengarene chio kamati yake kinya kengare kiombe anto ibagwikira speaker chia kuongera sauti ya rwimbo na kinya screen chia kuonanagia rwimbo iji baikenagia betete safari na chiao Alex Kinoti kana tauria aije keneras ni ateja bawe aitangugeji agwikira screen na speaker magarene na ou ni wa thunkuma beto Alex Kinoti akinke diotorango ibije keneras audio angogea koiko kwikira rwimbo kengare all types of cars kuongera new radios kuchange radio tune take company kawikire rokwenda kwa radio tune from Japan ngari chamtumba itegwata FM naja to change ato agokire expander frequency kagwata station chenaja akothiria chukuru netre na athithia kosi ya manto jege stima ende kego chwangoge netre amberia gukarania na anto baya bongaira rwimbo ngarine na u neu agire wendo bwangu geje ndathiririe secondary school 2003 ndeta Nairobi Technical ndathoma electronics after electronics ndatonya Park Road ndambirio tonya na kutumo itebia ngare akakwena Park Sounds ndaenda ngugeje ndaitona gutuma ithanduko na ndaenda nguge kuthithia rwimbo nda concentrate on the work. That's now my job permanent. Talent kuma wanene ndambirire muronde young kudoka ngeredi chemze and everything, so it was my passion from kitambo. Ningugira sakuga ni mutethetie muno muturire ne jwawe no ntugote nguginge aitagatiga eje. Ngugeje no everything in me and my family. I have 2 kids and a wife. Impombo bamenyera my kids omoe chukuru and I say ngugenjaga to people who rock wonder. It's a very nice job and I take competitive. Yeah. Ateja bara baikairia ras ngari chiao kenda abekira rwimbo teba kuma Meru ake ende kuma kinya o Meru. No, nyande ko from Nairobi bamo baba ngiba uma maua bami waka uma na nyuki and kobo in Patown as in de kuma na even ko ja Meru ne ya karere ja center from maua bezaza bomma bonde nyuki bakeza bomma bonko bakeza from there bogiaki bakeza. Yeah. Na itwethire muteja umwe wa ras uria waumite Isiolo kenda kureta ngari ewe aja tauni na Meru kuongerwa rwimbo. Oni mbuma kuma Isiolo ngeja Meru ngeja aja kwa rasta radio areta thina kana nini kuthondekera kana guthithiria repair no ja guthithiria ari unte customer umwe ndambirire na rasta rira ndari matatune kwa rasta tukarana thina gita rira aja ngugeria mbitaira oni mbona nyaka mbitira nikara gita muno ntachoka kwa kuga chokera ngugi na antu mwanya ibendete gwikirwo rwimbo ngarine untu mwanya na ras na ombera gutwereithia kwa ibendete rwimbo kidogo tu average around 30 to 40,000 plus speakers hiyo kuona nyuma kwa bobeza itonga bena mbecha wako na rock 200,000 bakwikira speaker chenyuma inene bakwikira TV sitene ma Prados and everything, so rwimbo rweo class from 5,000 up to 100 and plus thousand oreo keja everything oto uma atena gintu kira kwenda according to becha na chio. Rasa tamberia gwikira bikibiki nontu nonere ete kureta ngugita iria areterwa ni ngari bikibiki ntambaneria chio ndonere space and no for no concentrate na ngari kena menyekana muno rutero ngari but nyom to komba gwikira bikibiki it's a nice job. Endete rwimbo ake ras nendete gwikira screens ngarene na agakena ya ngugi iria atumaira kagita ga karaja na embo mogwita mono konche chio mpendete na mpendete those complicated jobs screens kubeka roitene kubeka robioni nitegete nyuma all types
oro kendo customizerwa musically na visually aja it's the right place. Na speaker iria ekaira ngarine gwichiaguraga Nairobi na ingi akagura Meru kuringana na iria customer wawe akwenda. Imwe ntumanera Nairobi bingi nkagura kwenduka aja town chienda ya Bravo Sounds kwa utuema ngurao, lakini ithanduku twitumira twingwa customized kenda gitonya size ira ngari kwenda to customize roro kwenda gikinene wenda kanini. Ende kinyangugi neje kwiateja baria benda ngugi yao itwa bwega ende bate kwenda kuthingatira uria bagutarwa ni Ras kenda ngugi ebua. Omwe be complicated in terms of color, in terms of na kwenda radio, atikwenda dashboard we tongwa arenda that place na ndio video kirenya radio nyuma na kwenda radio we nyuma bo me control it ngare, so sometimes kwa customer to trimana abuja bau but tutega ira to batethia. Na Ras ena siri yawe ere thithagia ateja bawe bachokera oaja ndukenewe. Siri yakwa mpende to bekera genuine things, ntendo bekera into fake. Na sometimes mtandea little bit expensive ke mabundi zange, but customer ta kiuga mtu goro but kiro kwenda agwikira. So mtembo kuria cheap beta nda kwa speaker 4000 beta ngora speaker 2000. That's my trick. Na kinyangugi neje yewe kwe mathina jaria Ras akurukaira. Challenges ilambuga yumwe turetera sometimes into bibi kuma from China bito chumbura like wires umba gweto kona waya nene it's a genuine wire but wajo kira client within a few months ekatoka na ino ijeki ogono kurete customer muketa an original product but eje doko kagira thithia video mu replace reta at your own cost. Na oria technology go change ni ngugi yao egweta gichenjagia na kwou muno Ras na tumaira internet gwithomithia mantu ja Meru. These new cars, specifically German cars, need to chumbra mono. Each and every car is its own kind of a tool where BD tukara tukiongaira plus tairo free okay internet no get ko upgrade plus mathomo everything is a change here but you have to go with it. Tuko chejete Ras na kiroto kia ngugi yawe kwara makinya nkuruki. In 5 years time I want to have my own workshop, as in big one like garage kintuge kina kirampo kwa ndena a lot of clients kuongera ndivya diagnostic yani no jangare kuena any kind of wiring problem omba kwa solve down and then a lot of people staff. Kinyangugi neje kwina antu baria Ras aritanete ngugi na bakathithia bwega muno. Already ko imbitanete ndakara no forania na naramenyere thai town and is good na barapo twaguta kwa twendere gwana complaints and ngo chongeo gwitana kenda au gutagwikura na ke uria wenda gutonya ngugi neje Ras na mataro kiri ugwe. But it's a very good job but watonyo tegete mbecha tonya through passion with recommendete kido commendete kido is so excellent ukenda gutonya no to ina mbecha. Ras na gwetikiria kwiria ngugi ithagwa ebui na ringi akaga ngari ya kubuithia buru. Sometimes korokio maawa tinda udithete just one car teronde lakini ichukuru chingi korongari cheja monka nyanka umathenya chutuko nankare maburu ni kuthithia imwe igeta but kwiro teronde ngari titinda aja. Ras na kiroto kia kukuria Meru ke kuthithia ngari ikinyera antu akung'ananwa na tache Nairobi. Meru generally I wanted to be like Nairobi, ndenda mtu ogira ngari jenjero from Mombasa otekurukira Nairobi anga gutumiro itego ikero system okeja direct Meru everything is here to the tweka city get was in by yourself. Ngugeja gwikira sauti na kuongera screen ngarine ni ngugeria Ras athunkumaira ogeta kuraja mutegeri no ntuito chokete na mutaramu na vioria Ritangoge twana twande sukuru Ritangoge atongeria gonto kwonde Ritangoge 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 Ritainene na inini Ritangoge yoga sagora nyango wega mutegeri kugwatania na atwe aja mubango rejwa tuthunkume na kai kagita ka mutaramu na vioria na ntukwena ro mutaramu wako manto jege biashara Martin Kirema ibweka muno ikoja ibweka sana Gitonga na bwana Martin inkwenda antu baba inge muno ibambairia biashara ende egakinya antu imbi mtu abateria kutega mbere utonya biashara ene
ja maingi mono gitonga aringi biashara baingi mono ibatonya biashara ene na bakorirwe mantu ja maingi mono jena gitumi sana mbere biashara iu yambiria na ithairwa ambuge makosa ja withire kire aringi biashara baingi gutonya bakorirwe tumantu tunini enda twina gitumi mono turia tukauga mwerekera juri ku biashara iu ikajukia na gintu kia mbere kiria bora irwikio mono ikwethirwa ubangite gintu gitawa business plan na business plan na njira kimiru ambuge ija mutaratara kana mubango joria uringienda biashara ikuita na ino uringienda itekinya na mibango yonthe yegie ibao bakethwa be customer baku ino geta gwita into biaku birio kendia thoko ekwikethwa ikariatea ogwo antu barabo kutsindana nabo kana barabo kwendia into bikungwanana ne ate ukona withwe wimbere yao mantu na jonde kenda customer baku bomba kuingia antu baingi bora irua I plan mono na business plan ni oyuga ithairwa ina mantu ja maingi mono chagitumi ni oyuga biashara ku urende kurekinyena na urende jukie gitaringana ni oyuga kinya miaka ijite urenda cash flow chiaku projections kana mbeca iri gutonya biashara eneku chia kuingia capital kana balance sheet yo urenda ithirwe kariate antu baingi bora igo ni untu muno na ndingienda kubera ategeri bara batutegerete mbere utirambiria biashara panga boega mono mantu ja business plan utibitithairwa bieku nontu ina kinya kiwango kia mbeca iria uka invest ndene na ina kinya kiwango kia miaka 3 kumana ndi urenda biashara ikuithirwe gwitekinya na ina kinya kiwango kia kukeja kwithwa kwina machindano ja maingi mono biashara ne ate ukomba gutsinda mashindano jau ina inya mantu ja ibau kwenda ba customer baku na te mtu wonde obwirite kwithwa customer oku urenda kuritaniria ngugi na antu bariku ebe customer na ndi business plan ni bwiri kwithwa ero gintu kia bata mono gintu kingi kiria aringi biashara bora irwikio mono ni ati igitariria mbere utirambiria biashara womba gwito kona muchore no kona uibo kuga mathuganio no kona uringienda bwitaniria ngugi bure amwe no ntubwa untu bumwe kana bwiri na ndi no ntubwa kimongi kiria kimurutira kiu gya kugwiranirwa na gya kuona ibu kuga mathuganio na bwina mworoto jumojo ki biashara buka itombeka biashara ene indi bukorirwe ikuthithia gintu gitawa gwitikaniria kana partnership deal na ndi ariria biashara partnership kana company kana wewe bwina mtu mwe kana ngurukie mtu mwe bugwitaniria bongo bwatonya ngugine buteambite kubanga muntu akareta capital wenganaku na egitarira tukarita biashara na mbeca cionore tukagana baita atia na ndukethira egita riria rikinyirira kugana baita bukwambiria kuthurana nandi nontu mbuga uria na contribute bunene kana uria ungi na contribute na inya indi butabangite mbeca cia tonya bukagana atia iu nandi ikareta nkuchanie nene mono kiri biashara gintu kingi kiria kia bata mono kinya kio kiurairia ni mantu ja baruga cia kuringa biashara ukorirwa ndene nthiguru yetu Kenya mbere utirambiria kuringa biashara kwithirwe wiringira na account-ine kana inare ukaringira kwina baruga obwiri kwithwa wina cio na ndu womba kwithwa wina kimongi kia biashara mono no kiona kanya ka opportunity kau kareo mungainya ukamatuka ku ukorirwe kwithwa wina baruga irio obwirite kwithwa wina cio mbere utirambiria biashara katuge for example kethwa ni antu bara bendene biashara cia construction mbere utirambiria ngugi cia construction nubwirite kwithwa wina baruga cia kuma kwa NCA nubwirite kwithwa wina baruga cia kumpin cia kuma kwa KRA nubwirite kwithwa wina profile kana wina mtu ja beta wa ba contractor we well qualified mbere ngugi witirambiria
nandi ukethirwa ugwirirwe sana nundu ngwire o indi nurirwe mantu jau jagitumi sana wikinya antu ana ukethira thirikari na ambiririe gukuthingata antu ba county ba ake utagita license ya council ne ata nundu kurugurwa ofisi utigitete mantu jau ijorairia muno na jatibwirite kuriria igintu kia bata muno nundu thirikari no ke ikeja gukuthingata utina baruga ire ibwirite koka inga inyanguge inya biashara ire invest na no karituge for example kugura uku invest mbeca nyingi na ndi umenyege karunga mamonga wambe gwate baruga yu na gintu kingi nakyo kia bata muno na inya kyo kiurairia muno jama ingi ni antu bara bukaritaniria bonguge aandikwa ukethira nandi ugwe nandi unonerewe biashara eji ukamiambiria na wina kimonki kiu no kamiambiria indi wikinya na ukona ai ntathuganitie kithwa nkenda antu bagwitaniria bongugi no ntungugiji ni nene utumba wenka ukethira nandi uria ukubwirite kuita bwega na wina timu antu bara bukaitaniria bongugi utina aitingugi bagwitaniria na no ntuna bono kubenda na haraka na biashara ni ambiririe ugeta guchwa antu bati qualified kuritangugi kana antu batina umenyo bwa kungana kwa kuritangugi jawi mantu japata muno jabwiri kumenyerwa na mtu agitonya biashara-ini ubati gutonya wina akili ya baita iria witete kuthiria kana ibati kweja wengogene tu uria mpenda kwira aringi biashara nuju mbere ma igitariria witire biashara-ini matunda je biashara ibaita na itukumenya kia muthiano monka baita ikeja biashara-ini indi kiu gitibwiri kwithwa ki mustari ombere kiri mantu ja kuweja muringi biashara kintu kira kibwiri kwithwa ki mbere mantu jonde ikuona ubatu buburio bubwatuma wamberia biashara ukethwa wina nkoro emwe ekwenda kubutiria ni ndi uonere satisfaction yu kana kunganira ku uonere gutio kukethwa focus yekwira nene ikureta kunganirwa ku ndene thoko na ndi nawe wigeria gusukuma antu baria mbuga ubangite baithwa be customer baku banganirwa au ne ombecha ikauma kwa moroto jwaku jwa mbere tutibiri kwithwa nyazo mbecha kinya kethwa mbecha ikeja kibwiri kwithwa gi kunganiria untu bu kana kuthiria thineu wonerereo no ntukeja kuthiria thineu mbecha kaikeja tu ikuthingatite no ntu ikathingata mukondo jujwa kwenda kweberia thineu irio kwa kiwi kintu kia bata muno kinya kethwa at the back kana mathuganio ni jetu itukumenya biashara ikutore na baita ni otukwenda indi ituthu tu focus yetu tuthirie thi ubatu bu burio mbecha na choka ikeja ituthingatite mbecha iria mtu akambiria chiongugi ukamenya ati ngugi je enda mbecha iji nandi kiu kinya kiu gintu kingi kia bata porairua aringi biashara baba ingi muno womba kwithwa kuringana na ugwe untu buria uria wonere nindi irio ubatu burio na othugania ndi na ngiri ciaku wina ngiri ciaku magana jairi jara jomba kuthiria no kathugania wi capital ngani kuthiria gutonya biashara lakini wikuruka ku ukethira ku biashara ku ina anda capital itina capital ngani kinya kethwa capital ithairwa ithina ki biashara cionde lakini kwina minimum iria umba kuga at least biashara eji ndatonya ndambiria na mbecha hii ciantindika ciankinya samo yangi kinya kuona ingi na ndiki ntukiria kibwiri kwithwa kirio mbere utirambiria biashara no monka uthithie gintu gitawa uchunguni bwa kungana utwiria bwa kungana kana research kieni kiu kwenda gutonya kenda umba kumenya bwega muno kieni giki kienda atia na omenya uria kienda ukamenya nandi i capital ngano kwenda kenda umba kwambiria kenda capital yethwe tingani wita kuibanga bangania bwega at least withwa wina the iria nini buru cia kwambiria kwa uno monko thithio utwiria bungani aringi biashara baba ingi bathungutha biashara ni nya batithithio twiria ukathugania biashara eji ni onthongi na ni onjege kurita na ndi nawe kinya utiramba kuthithio twiria bwaku kumenya imbi yongwa ni ata ungwa biashara uyenda ukamatuka tina capital ngani ukamatuka tina resource human resource kana ritingugi pena umenyo bura bukwendekana ukamatuka utijinya iba ugeta kwenderia ino ntu weto tega nduke mtu uriona igitare on the customer baugi murango nendo lakini utijina aba uma
kana utijine ate athithirie kenda bona ko no monka mantu jauta thingatwe bwega na ibwega muno Martin nkomena ndi antu bakiamberia ngugi ciao bakethwa bena umenyi bwega ukagita na nkera mututegeria atiri ugatonya kienine ke biashara kinyeriku uteambite kuthithia utweria bwaku tikinyo tumana ugwe wengwa kendo gwata umabungo bwa biashara no ntukamenya jama ingi ukorirwo kinyetho biashara ne turi matsindano ne na womba gwita utimenye na ata gukwendekana na ku no monka kinyakangi nako kanini mpongere mbere tutathirie gitonga kena bata muno kieni ne kiu ke biashara ukwenda gukuruka no monka wina role model kana mentor kana muntu gwitikia wikieni ne kiu tayari na muntu ro gutegera ukauga uno enkairitana kumania nawe umwethie muchoro ku akwi muno na muntu we muchoro ku muntu umba gukwerewa muntu utibiomba agabitha biege biashara eu uroga kugwata njara na kumirie kieni ne bwega muno Martin bwega sana gitonga la mutegeria u nio twakinyera muthia jwa gachunje gaka ka bioria mutaramu mwanka kiumia kiu kingi unimbeta kwa Eston gitonga ritangoge Bikibiki nĩ njĩra ĩmwe ya ũkamati ĩrĩa antu babaingi na ndi batonyerete nĩ njĩra ĩthagwa ĩampwe kĩũkamati. Martin Kimathi nĩ mwendia na muthondeki wa bikibiki na ũũ nĩ wathonkoma Rĩtwa mbĩtagwo Martin Kimathi ndita ngugi arranger motorcycles ituthondekaira bikibiki oaja kwa sembo plus nya services repairs kila kitu ikionekana aja bikibiki mbere ikinyandukene ithagwo inbox-ine na bamiunganagia aja mbere ya kumikira kiwendia bikibiki eja inbox-ine gintu ja box ewire au ewi bikibiki ire am parts then yajaga space kaka kare aja koto tumaira iko assemblera ingugi ambirie miaka 3 ikurukite na eka mbecha ciawe ngugi neje ya wendia bwa bikibiki ngugi ne ambiritie kuma 2014 mwanka thai capital wina gintu ja 2 million no kwambiria kanduka ka kanini then ore okwendelea ukiona no ukakendera yake expanda atonyere ngugine eje akona ingugi umba kujuria mahitaji jawe jantuko chionde ngugi mea yasni kwa lazima are okonera ka chance ka kwasurira wathithia kenda ona mapato jaku ingugi Martin agwetikiria ni mutethetie muno muturirene jwawe onkathai nintethetie mea ntirarau na ntitindau nkenda kintu ja nyomba mea ngatumira mbeca iria ciuma o kibikibiki then nkarungamira mahitaji yako ende kinyango geneje wendia bwa bikibiki kwina mathina jaria bakurukaira ki challenges mtu bikibiki enge mea akathingatira expertio makanika ka mtu uro thithagia bikibiki o kwa mbijari expert kwau inyabo bange mea no bathithie at last ikeja mwankaja aja nio finalizing ende Martin natwirire akona ngugi ingi kureta mbecha inyingi eta kirio na akathama ite ya bikibiki ngugi mea ukona angi hara kwina higher pace lazima tu wigwe igwita ki uwe kuongera kantu igo na mtu eta kugura bikibiki aja ndukene yao kwe intobiria aejagwa no ejagwa helmet ukaewa riding suit ukasoka ukaewa reflector na kamanu na kema ndeba ja bikibiki kana baria benda gutonya ngugine eu ya gwetithia bikibiki Martina ya mataro kiri ugwe advice uka risk ja gwetithia uka risk mono
nonto risk tije mbere imbiere mbere kuka imbio mbai kumera no wethira we on a high speed watirima na mtu akigitanagia kaka na ng'ombe meaja au of course ugatira ka ugwe na then ukage injuries ende kethira utina speed nene ukamanage gukarainya long life ko inyo gura karega igwitithia nya kiumia kantu kwijire aka person tuko eu non tubwa gwitithia then kunywa witithie and influence itithere thongiwe ona machine kintu ki kuran kina engine kiu mea go control engine tijora umbai gwi control ore mo stop ore mo kuna process ya ku kedri ku loa gears ka kuongera then ngoge otegeria ko ngoge no ugerie inyoke ndi kwambiria thaibu ngakiwe na capital it's good na ke uria wenda kugura bikibiki ende atije gwetithia Martin Kinyawe ena mataro kire ugwe Jabau umu advisor eja driver ura uije gwetithia then after no bete kwe place ire is safe akomba ikuritanirwo au agetithia bikibiki na akamenya na Martin nakwira uria wenda gutonya ngugi neje ibwega kugeria na kwithirwa wiritaniritie ngugi neku kintu ikugeria ukageria mea ugakinya target ire ukwenda na kire wendia bwa into biao kwinjira iria Martin batumaira kwendithia ku market kwe manuals kwe to booklets road shows inyasi ciethairwo indi road shows teola muno na umutegeri ni otwakinyira muthia jwa gipindi getu kia tuthunkuma mwanka kiumia kijite itarambe kuthunkuma oni mbetagwa Eston Gitonga Ndokera na nkonko ndokera na nkonko betankaringa maula betankaringa maula megoso akamotu megoso akamotu